وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أشرق البدر علينا فارتفعت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Kemudian yang dilantik sebagai pengurus nyo pun dong harap bene kerja lillah karena Allah Taala, baik karena lu, baik karena urunyo, baik karena tetapi karena Allah. Yaitu di mana kita nyo tak perlu anak-anak kita nyo yang kata kena biak meruno bermupung dan berjik gamai lagi mupung. Jadi memang pribadi manusia, diri manusia ikun dalam bahasa lain nafsu. Sebenarnya nafsu itu pribadi kita yang bersama. Ke yang berlainan dengan pu yang god bahagikan karena dia yang god balahi. Maka dengan sebabnya betat kali buat kadang-kadang berpengaruh le jiwa kita yang ataupun nafsu lekun untuk tak puputkan lagi yang kata ber sehingga tak berjamaah, tak puput, tak yang penting-penting nyok ke gelantik sesi untuk menjaga uringan supaya kepingat dan kita nyok wateka kepingat yang gehulam syurga kan gehulam neraka baik bengih ni kurang pingat mana lebih buat tiga ke yang tak maaf dan kita nyopi yang pingat yang jing tadi berbanjing tadi lagi kau peliti sikit mira kasih part rupa yang naji baik bubuknya lillah karena Allah. Jadi benar lah mati kita nyobek bengih waktu tak tindakan. Tetapi kita bersenang waktu itu tindakannya karena memang perintah Allah dan untuk kebaikan yang diridai Allah. Jadi haji cok tindakan dengan rasa bengih. Menyocok tindakan dengan rasa bengih, nyauri yang cok dia kan bengih kita nyo. Tapi menyocok tindakannya dengan rasa kasih sayang kurinya supaya beli lagi nya, maka kita lakukan tindakannya supaya memperikati kanya. Nyo mudah-mudahan uringan pi hana begini hati kita nyo sesi-sesi long harap dijalankan tugas lagi yang ditugaskan ataupun lagi yang kesepakatan jam belajar, jam tamu masjid, jam jim ngotorong dan jim lain mandung tak sesuaikan baik pakai jim karet menjing-menjingan jim karet menjing tak kau dincing buat pos figuring pos itu kalau nak orang cuba balik. Menanci kita yang kaki tugaskan kepada guru-guru, ya silakan jalankan tugas sesuai dengan jadual yang kalian tentukan. Maka hanapannya yang belum dibicarakan sebab menyuruh panjang tak terpegah tingkat nilai pun yang perlu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يرجى لكل عظيم يا عليم يا عليم يا عليم أنت بحاجاتنا عليم فمن علينا بقضاء حاجاتنا يا رب العالمين فمن علينا بقضاء حاجاتنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار